Ka Voice of the People Party mentagasngi hadin bakala deb ban yakren bat ki pulit nakadaw bakim sya satya yaki bakin rung sepok ka pelau ka JHADC bat kumta ki haban syong syabar jong ka council hakmat ka gien. Kato ka ne porpat ka ADC ka additional deputy commissioner kalaban mi sejan ka giet ban yakren bat ki noyalam ka WPP bakumno kinot ban syong kalany mungor klem daya ya ka jingbit nakaliang kinoyalam ka WPP ru kilapan pai kalaya kania dakabaki ong kiskwa ban syong kalany mungor ban ban penthut ya kalai kawan pajba Henry penban phikang yangi bangin rung sepo ban ngihab ban syong hakmat kene ka gien. Marka ke delegation nilalik ke ASEAN OPM. Kalau don ke Jikren, oh dari ke dulu ASEAN. Jika ke kam ke bang nilai kalau halor ke dekat ini dua tulok yang ini kita keren. Itu dapat disebut seperti. Bagi wan Jikren ASEAN, kita ke dia jom council kalau orang bah government kapal kisah. Di dari government kapal kisah, jadi ini nak kalian kami ke di orang bah Limba juga di LDC, limba juga di nomor masih di balik itu. Tidak sudah proses kamar. Bagi sorkar kamar kita ni kita juga ada di peacefully we organize the demonstration. Masih ini pak. Organize sitting demonstration. Kami ada peaceful demonstration. Dan balong hidup di ben agen na permission from DC office or other can organize it. Jadi mana tadi even that you want to test anywhere. No, kadai ben ay kita aikin for permission. What you religious festival through nama pelayan bundri, nama bangir mengapa dia traffic yang pinir dan kampung dan merjingkut. Ni syong kemudian dan dibatian bopli nama nanti dia untuk dan jingkin di sini dia dan taksi lekspol lektre kibril berkat yang kita bersyong dan jingkluma. Jadi dong kata pemilih ingin stop di rumah. Menubung syarung ini nangnuwan ke hukum menimla bandung halau. Ini kata makin nama kan penting dia. Kan institution ini kan menimla ini ada halau. Ini kuat bagi stop mau ya kayak jadi. Dekat kali ke public station ini lagi. Jadi ke institution bagi syai'nya ini apa halau. Kita staffnya, interaknya, ingin syong angkat yang kajimut ni yang ba tiba tiba orang kita tiba rokai kan ba kumno ni rungin la bantit tedadon pada kita bersyong dadon kinu kajinjai pada hang lele don barung apo gitu ganti kata temlong ya kata kayak ini organize dari kadon kum kata kajing le nama kor kada kecil tu kata tengah kata I'm glad bapi ong kumta tambalong aku aru la dapi ong kumta tapi kami keren pada tiba kini rulang ni hilai keren hilai Hilong hai saudara. Ai ko order ba? Lumsya. Bakim sya ho. Lumsya ini bantung bandar. Ente kiru gitiang yang ba? Pensiun merokan. Ngide kiai memang ngide kiai. Political party. And if you tell specifically bagi kuakan syong, tumbak syong menta, bakalong peaceful, tegamdan juga kaya kata. Tambahin madam yang isar balawan ini neduk sa berbagai anggo bila orang dah siap minum start minum ni ingin song nak kini kita song ni song ni lalu semua tu sampai je dan akut ni nak kan bagi pedih bang ngilong concern mo ngilong concern em ya kaban menta te kalong menta kiru giting ya kata leting yo para mangi jangan ini kan hindi para it's not very harmful or anything hindi ya kata tambah kalong Kisutoni, kalau ada problem te longirung uptake ke, namarki ka responsibility jong ka office ka haki, kam haki, te kiru ki hap pet ken kuno bakin sumaria kata ka office yo don ki kajing ke, namarki kam penting ki bakan long ka peaceful demonstration. Kalau kita ke delegation cumi ke bahar, kita kam long ni kita, kan sa yang kita ko itu proses, misiwan sini. Gila hai ya ke deadline. Gila ada ke deadline ni. Teki kajing. O pila ada siti. Gila ada siti hau. Dengan tak tahu kan ini dawaro namar ko imsya ini bantung sipo. Bantung kajing to kan. Iong tang dekat tin. Kata kajing to pi anu. Ya harus dia magalas delegation cumi.
pila dan ong lano menurut ai Jadi mana tang kin biang ya blok jam istaf kata. Takkan kata himdan ko dai. Undan dai dai. Takkan kata hai kam don. Penyo ya ka. em kata hak ai por kan lada ki ru Gilai por madam. Kajungi balakut kajing ai por si sibna ngai por. Baik, datang kata gila bersama di keren bagi si minister. Hak tu step ku bai stom ngira sim hak tu sing di sang la dai ban bangga komiti badi. To bang itu dengan film Yoshu. Ni persang man yo appointment pada chief minister. Kemar mai babat ika finance. Hendai idon support nasional mana kani. Dengan su apsa upai ba ulah kali ila eki kala keren katu kai ka jingmi. Dengan hapan tini namar kadai ka kamram jong sorta mo bantai ka kadai ka council. tole lesi kata yang pila da kami ka kita strong ki kada mentagsi mo Taksi. taksi na tu kata siku bejena adu sambu kadadap kami ki kwa ban kai ka step jong ki mo kwa Ni pek ai ka respond na ko. Kani kadai hagaji sha ngi don na kalian jong council. Ngi don na kalian jong di MDC, na kalian jong di officer. Bani keren deng mata KMD ka personal interest jong ka party. Kani kadai na mata ka jingbiang jong ki. Di maki ki dai bani trelang bat ngi. Di ha menta ngi hagaji sha UCM dai ban skip ni. Ula dai ban wan, ula dai bani keren. Hagaji sha mau king ban wan bani keren ban ngi. Etel la mi na ka district administration deng mesti hap kan. Nama i dai head jong kani ka council dai ban wan. baru kawan kami kalau ke bangat ya kan ni kada kalon order na kada Oh, is good. kada ka kam jong di district council hi tak mo pi om pi tinggal longangan hapra pada ya kan ni ka jong di man ki na makilawan ni tundo Oh. la asen temut kata ka jikwa jong pi ki bakile na kada Tapi madam, haga first kabangin kendo kita like ya gitu bisa kuma pi lagu pro. Haga delegation tu art pelai art pro. Haga ni ka last ki pelai tang duna prakroi. Kam dap kan ni bisa. Ngi bagan ni ka jing tristop mo jong council ban penyo ya kan ni ka jinu kam tu staff. Namar ngi be kredit pro. Nadu UMBC haduk kini officer haduk staff. De kan ni sim ba dakan ni ka jing ki ka baja jai ka jong ni long bani tembor ka sorka. Dia kan ni kaji ki baja jai ke jongila da kam long tu si hadin berkut kani next min haban le da kam tu ero kata ke shop ke jinda waju kam. em ti kata kan ya ka ba menta Em ya kan tarik ya tarik. Ini tadi bagas bangilai Minu tinggi. BPL lagi ya kan do. Kapas delegation kadai katra dari Jun dari kebaar kadai ka Tausnam. dari kebaar kadai kadri Julai. Dari delegation date Julai was ni kan. Julai si ay ko rin kita na. Ya itu August. August. Dalam aku mana August klaim dom respon. Kami Klaim dom. Dari tang pentah madam kamdon kai kesingwan jongi hanai dai bangin yo kata ke jingya bet ni ke office. Kamdai bakan sakut mo. Tentang daw tang mentah bangiwan sini jongi la kendit mar balai ya kani ke kit gelak khang. Namar kila om street in demonstration. Ila ta lupai gibril jongi ba ndon mano i bala bandai sai tang ka to ka jaka bangin don. Kita kan. Ngin pe hi kita ke disiplin. kata ka ayu jong piru pi ayu. Kinha make sure bakal ni kalong peaceful. Peaceful. Sure. Sure madam. Kata him ko. Ga kam long i distop hindia namar bangi don hane agit. Kipai pa kiwan kipai ki yo. Dan i don Iya, lang, sini oh. sebar don ire ba. Situ dam don ba ito ingi. Day ya kata ayu pi shong day ba penum don ba ito iti. Kinha pen ini. Tata lakat himbo. Kau kau ingat request please mahabat ya. In meeting ini trilang ba. Campaign, you don't get volunteer yung iban maintain yung discipline Kata ya kata request nakaliang ini nang makatundon kay IKA. Namar ngimla ban ngaru nakaliang don district administration ngamla ban asya pi kita ki demand. Emna da kalong kumni ni madam ka ba katang ginay kren ka wan ka jimbot. Bala da kini kem disikin la ban handle ya kani ka council ka joki bah bawan administrator. Bahawa pensiun na mafi na po district administration. Uno te. Ka kamram joki kamram. Ni tingin ban nakaliang jong ka don order kata ka tray kam te to ADC te IP hab je JC inum ya kani kam kam la jong tambalong
ya ka bang request punta kasi la siya halo punta baka long peaceful tang ba also I request ba next time hindi ban pam da ka permission what ya ka dia sing midang tidak pa permission bang hindi ya ka hindi ka ban wan ra ka just sa jong baro na mapapay kung mga ang ipi mentakya dan kat ningot ke komyat komyeng kajakahang nobisyong na makumaju ihi ki peaceful demonstration ju ai kajakai ki bikin syong hindi ban syong hasuro dongin ai dakat allocated jakarta kan mum disturb ya ki wegi tang balong ya kata pada ni nakalyang hindi beti permission of district council ya kata peaceful demonstration ni ya kalon order ya bit for this request compound any that's not happen kita baru kaya biar dapat di isi office sama finally kapan kemangi kay kami kan tapi Kadang tiga i lepas dalam di stop ni kami le kino lagi kinam try siang bersih in shop ini kita kata de performances yung kini tikim dia pet maki tang kaway nga request tapi ayu next time tapi ya but lada ka ba ayu Agad siya pina ka din sa administration kinom yo ire kane ya kan dia kaji siang jungi kan ane bar daga kini ki bor daga dia discount ki island bagin room daga hangi kene gin kinom yo i bagan don ni kata kaji tur de jadi kila hangi ni habis to la don kaji room lang long sana pangiyo banyak keren daga ni daga basya mo ba jay ke nga request ya piru sa kaway ta ki demands ki ba pila ay lada pi ay de daga pat kan kamha nang bangat pin ay nga katak la ay sti oh asin ngilale ni abe daga jinto means the same demands ba pi ay kataga iyo na marba pi lada pi shu ang kum never bling at ka ba ay daga jinto kaya laga jong na process ni budin ya ka ai ka ba ngilade ai ka ba ngilade pensiau ka ba jinto ko ni ang ya ka ai ka ba da sport ni last time ki ong ya ba pi polite dan polite dan polite kaya ik barangsa kadon ka share ka council ka baransa baik madam ni kan ni hadu matangi ka ni particular ka jinyo bat ka jinyo tong council ni su ong betak kan ni ai ya ka tulok jong kinong tre namar ngitip baka bisa ka don ngitip baka bisa ka don de naka ai ka daw ba kimpelai dikata ka show happen ka state government bat ka district council de madang yo ban kan yo di si minister kala long sai ba yang ni naka ai ka daw yo li si ka don ka ai ka bom yai be ka jian kan ong tu bai la pang te ka nimyo man clarification nama dingi le keren bat kini ki nong elam jengin na du CM chairman kini ki badan hang ni ki no be check state government ki omba ka bat ka state government te kan ni hang sha kali ka peaceful cinema station kalong protest ya ka government rengkat bat kini ki nong tre hang ni teman tapat ni apa dia kerana mungkin song hendak benda dapsan maji long peaceful ini baik dia ka ba sampai nam tambah semua bahagian tambah abang nakalian tu kiri kita kayu tambah lada kita kam yang jengko yang kita di mana abang ai biar sisian nambah nakalian jungi ru mentangi lawan ni nakalian tulis lain ni nambah ngiru minyo ban bodin kata baki ai CEM te ladon sa CEM kan ya kita pada nakalian jungi pada te what are your demands namar nga sutu ba sofa hadu munta ya kita ki bakli man min shwaru badan ki belayo piki egi pedang sa egi ba pedang kwa shu di kata ada pila ay nga ada jito kita kamera yang niru bengi follow up I go peace pim dam namar ba samsuk ini ba follow up inchu ong namar ba niru min video ba follow up pada what is the situation biar pernah inskante baby anong thing mo na ya kata Andre actually lada pim ayud dengan request siapa bakit disperse ya kata dum la mam la bo ika pon kata ke ni kan nung dia dong ni tu po tung re tang tang subhawat ka kasurok minum kan kita volunteer ki bapak ya tambah tambah duit dia kayu dari syangro kata peaceful demonstration bisa ada yang tentang nila yo but lagi siya dangi yo pani kedu di polisi am dangi la ai tapi siya kisi sa keyboard pada pe nang ma jadi yo lesi kami gaji ki kadang dari tangga di sedang yo lesi ke government kam respond tinggi habiban bor ke kubai
bisa dan iyo ban ay tingnan tak Yang ngarungan bersuku kan menikran. Malba purpose jong ka jinyeng jong ki di ban ka di ban syai am syaki. Da kemudian da ka jong tua tangan matai kum no ka e kita ki. Nama ki kot Islam pi ong la ai men chua hatu. No, selet aku.